Hi guys, happy Christmas to all and happy 10th year anniversary ATAP. Um, it's so nice that ating makanini at least makapag-send kang message and greetings ka rin kaya beta mo king ATAP. And anyway, apulunan banwa yung milabas agad kabilis. And dakal experience, dakal masaya ang pong malungkot na yung kay pero ega na gana maging parte ng biyata mo at nakasanting na balikan ing mga palabas lalo na rin kakaluguran na akaya betam ating may wala ating midagdag mas masanting piling midagdag di ba at saka mi balik ya ulit yung hatap na akong katula niya sinabi na mag-play kayo ulit sabi ko wow mag-play la ulit sana tsu anong ala ko I hope next time makapag-attend ko or makasahaw po amis ko ita magpuyat amis ko itang mga kong kuryente tang ila mag-picture lang kay ba't ka mangay kang kuryente nangamos kanta magligpit ka naligpit mo itang kuryente anak pula-pula ila amis ko ita lalo na po tang ing grupo miyabe-yabe kay ba't andyang na mong pamangan papagdamutan mo magluto kami kar sa Elmer magluto kami kar Kuya Don nawaran kay mga paras minom ka rin, minom keto kasaya mag-ration kami katang babo dahil honorarium mi magigisan na king sugal pero masayangan I hope everyone will enjoy the party and happy Christmas again happy New Year all blessings to come more and more and more pa sana hakalimwan ng atap it would be a part of your life really I think once an ATAP you will always be an ATAP and ciao ciao bye thank you